Мурдакы сабактарыбызда биз англис тилиндеги тамгалардын аттарын жана алардын окулушун үйрөндүк. Бүгүн болсо англис тилиндеги 2 же 3 тамга кошулуп кандай жаңы үндөрдү берет же тыбыштарды берет, ошону өтөбүз. Биринчи тамгабыз CH. CH тамга бириккенде К же Ч деп окулат экен. Кны бергенде мисалдарды келтирели. Мисал үчүн Кны бергенде, мисал үчүн chaos. Chaos деп окулат экен. Chaos. School. School. School деп окулат экен. Мисал үчүн choir. Choir, да? Choir. К деп окулуп жатат, К. Бул жерлерде. Ал эми Ч болгондо кантип окуйбуз? Cheese. Cheese. Ч деп окулуп атат, Cheese. Кантип окуйбуз? Chess. Chess деп окулат, Chess. Болчу. Chip. Chip. Жазып алабыз азыр. CH тамгасы К же Ч деп окулат экен. Chaos. School. Choir. Choir. Ч болгондо cheese, chess, chip. Кыргыз тилинде эки тамга биригип жаңы тыбыш бербейт, Англис тилинде болсо ошондой. Эки тамга биригип жаңы тыбыш берип жатат. Ч же К деген. Жазып алабыз. Жазып алабыз. Дагы мисалдар. Ч жана Кга. Мисал үчүн кантип окуйбуз? Chair деп окуйбуз, Chair. Teacher. Teacher деп окуйбуз, Кантип окуйбуз? К. Chemistry. 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 Химия сабагын chemistry дейт экен, химияны. Бул жерде chair, teacher деп окулуп атат. Орхидея гүлүн orchid. Orchid дейт экен, Orchid. Англисче orchid дейт экенбиз. Жазып алабыз. Chemistry, orchid, chair, teacher. Көчүрүп жазабыз. Кийинки тамгалар. SH. SH бириккенде Ш деген үндү берет экен. Ш деген тыбышты берет экен. Мисал үчүн кантип окуйбуз? She. She. Ship.
sheep, shine, shine, sh деп оқылады да бұл жерде. She, ship, sheep, sheep, мына uzun i болып оқылады. Sheep, sheep, shine, sh, I, n, shine, i оқылмай қалады екен. Жазып аламыз. Демек, sh тамғасы ш деп оқылады екен. Дағы C-K тамғасын көргенде не де оқимыз? К де оқимыз, екеуі біріккенде. Мисал үшін бұны қанша оқимыз? Black, black. Қанша оқимыз? Trick, trick. Black, trick. Yeah? Қанша оқимыз? Stick, stick. Жазып аламыз. Демек, C, K тамғалары біріккенде К де оқылады екен. Black, trick, stick. Көшіріп жазамыз. Егер де жетішпей жатсақ, пауза қыламыз. Андан кейінгі тамғалар PH. PH біріккенде F де оқылады. Бізде өзі бұл қайсы тамға? F тамғасыдағы F деген дыбышты береді. Демек PH-дағы F деген дыбышты береді. F деп оқылады. Мисал үшін қанша деп оқимыз бұл сөзді? Бұл екеуі F-ны берсе, анда қанша оқимыз? Phone, phone. Phone не емес? И оқылмай қалады. F-O-N. Phone. Phone. Дағы бір сөз? Қайсы сөз? Photo. Photo. Photo деген не? Сурет, е? Phone, photo. Жазып аламыз. Демек, PH тамғасы F деп оқылады екен. Phone, photo. Көшіріп жазамыз. Кейінгі тамғалардың бірікмесі G, N. G, N біріккенде Ң деп оқылады. Чоңа не дегенде, Ң деп оқылады. Мисал үшін қанша оқимыз бұл сөзді? L-O-Ng. Long. 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 Bunu қанша оқимыз? English. English. English eкен, English. English. Long English. English. Дағы Erdo деген қандай? Erdo деген sing екен. Sing. Sing. Ертең менен десек morning. Morning. Кечінде десек evening. Morning ертең менен, кечінде evening. Демек, N менен G тамғасы Ң деген дыбышты береді, үнді. Long English, sing, morning, evening.
GN тамгасы ң деген үнді берет экен. Көчүрүп жазабыз. Кийинки тамгалар TH. TH бириккенде үнү жок. Tilde эки тиштин ортосуна кадап деп деген үнү берет экен. Үнү жок з. Мисал үчүн the. They. Their. Tilde эки тиштин ортосуна коюп their. They, their. Them. Кыргыз тилинде мындай тыбыш жок, ошон үчүн биз кыйналабыз. А бирок көп англис тилди үйрөнүп баштаганда көнүп кетебиз, The, they, their, them. Практика кылыш керек, Анан буну з деп окуган туура эмес, Көпчүлүк учурда биз з деп окуйбуз. Туура эмес. They, their, them десек туура эмес. Англичаниндер же американецтер бизди сүйлөсөк түшүнбөй калышат. They деп туура айтыш керек, Their, them, the. Teeth. Үнү жок з. Teeth. Their, them, they, the. Teeth деп айтып жүрбөйлү, анда туура эмес болуп калат. Teeth эмес. Teeth. Булчу. Бул teeth деп окулса, бул tooth деп окулат. Tooth. Көчүрүп жазабыз азыр. Кийинки тамгалар TION. TION эмнеде окулат? Шын деген тыбышты берет. Ошонтип окулат. Мисал үчүн кантип окуйбуз? Revolution. Бул сөздү кантип окуйбуз? Аракет кылып көргүлөчү өзүңөр. Nation. Revolution. Nation. Дагы мисалдар. Question. Position. Z болуп калды да эстамасы. Position. Демек, ар дайым
TION'ди чогуу көргөндө шын деп окуш керек экен. Question, position. Демек, жазып алабыз. Пауза кылып көчүрөбүз дагы. Жазгандан кийин кийинкини жазабыз. S-I-O-N. S-I-O-N тамгалары чогуу келгенде жын деп окулат экен. Жын. 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 Мисал үчүн vision, vision. Vision, vision. Division, division. Vision, division. Jin. Vision, division. Kantı okuyuz. A, K, ikisi k'ını belirtken. Occasion, occasion. Vision, division, occasion. Occasion. Explosion, 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 explosion. Düşündük ha? Demek S-I-O-N çoğu kelgende jın de okulatken. Yazıp alabız. Жазып алабыз. Кийинки таңгабыз и чогуу келсе и деп окулат экен. И англис тилиндеги и тамгалары экөө чогуу келсе и деп окулат экен. Мисал үчүн кантип окуйбуз? B, C, meet, meet, beat, beat, sweet, sweet, жазып алабыз, көчүрүп жазабыз. Steep demek i uzun i болуп окулат экен. Uzun болгондо мындай кылып коебуз, эки точка коюп. B, C, meet, beat, sweet, steep. Дагы калган тамгаларды эмки сабакта улантабыз. Ал эми сиздерге менин сабагым жакса, жазылыңыздар каналыма жана башкалар менен бөлүшүңүздөр.